Kaore he Māori I reira, engari I whai wāhi tonu te minita I ngā take tiriti, ki te whakapua ki ngā kaupapa Māori, kua tutuki I te kāwanatanga I roto I ngā tau e toru kua taha atu, I reira hoki a ngā hui a Wade. Ia wiki, ka whakakao mai ngā mema o te rotari, ki te kai, ki te kōrero. There are some who say, oh, these historical apologies, they're only words. But it's just a fact of history that the events of the past all have an effect on us. Iwa te kaumārima te pakeke o te tuakana o nei tāngata, kua ki te ākanohi etahi o rātau I ngā pakanga o te ao. Nā te minita I whakamārama I ngā pakanga a te ao Māori. To acknowledge the past, apologise for it where it's appropriate on behalf of the Crown, integrate the past because you can't ignore it, you can't sever it off, it happened. Ko tā te minita anō kai te he ngā kōrero a te Premier Ōmua a tā Jeffrey Palmer. Nā Palmer te ki ko te kāwanatanga o Aotearoa, te kāwanatanga tere rawa o te ao ki te hangature. I think Sir Geoffrey indulged in turning up to the select committee like some kind of latter-day Jeremiah, talking in slogans about delay and talking in slogans about the fastest lawmaker in the West. He is wrong. Hei tā te roia Ōmua a Kaitahu, ko tāna mahi, he mahi whakapakari te tangata. Someone said to me, oh, you'll never be the same after you've been Minister of Treaty Negotiations. Hei a pōpō ka tā mokongia te minita me te iwi o whanganui I tā rātou whakaitanga mā tāpono. Ngā hui a Wade, te karere.